nako og gera kay matud pa nila adunay bumba. Sa akong pagtuo nindot ning salidaha kay batutag kuy ba nagkakontra. Dito ko tikitira wala ako pasudla kay ako kono minor di edad pa. Dili kuno pwede kayang gisalida for adults only. Uy! Kung sabi ay. Gitanaw kong litrato nga ilang gi-display puros walay sinina babaig lalaki. Adona pa'y nagbugno sa ibabaw sa katri sa akong pagtanaw judog karate. Napay duha sa daplin walay hapin-hapin naglinayugay abi na ko wrestling. Abi na ko boxing, abi na ko wrestling ang ilang nausyuhin. Uy. For adults only. For adults only. Ngano ba kaming mga teenager nga dili man pwede? For adults only. For adults only. I'm interested kung mga mutanaw basid og nindot ni. Misaka ko sa atop, minglusot ko sa buslot, dito ko muagi sa kisame. Uy. Maayo pang plastar, hayahay pang pisto, dito ko muingkod sa balkoni. Unsa tong salida ha, wala ako ganahi. Nga ang uban nagpanglabok sa lawi, sa tanaw sa salida sa sini. Bisag wala ko kasabot, bisag wa ko lami, hingapil ko ngisi. Okay. Salamat sa imong awit og dawatan ning usa ka basong nana gikan sa Factory sa Bagubag.